شاء الله. في خردة؟ خردة؟ Anti husband भी करा خردة خردة anti husband भी करा هازبند. 100 درهم. بتعملي ايه هنا؟ انا في اللاندري. في اللاندري؟ اه ده زي الاسباده ولا ايه مش فاهم؟ مش انت كنت عايز قميصك تيشيرتك الازرق، انا رحت جبتهولك. دي مغسله. اه موديه هدوم المغسله؟ ايوه. وتشت بتاع نانسي عجرم اشتكى من ايه؟ مش انا كنت في الصالون من كام يوم بعمل شعري، عملت ضوافري. يعني انت خايفه على ضوافرك ما غسلتيش؟ لا خلاص. كام سعره كده؟ حسابك معايا كام في البيت. حساب؟ كام حساب؟ هذا 100 درهم. 100 درهم. يلا ادفع 100 100 درهم. درهم؟ ادفع 100 درهم. 1000 جنيه 1000 جنيه مفتريه عشان تودي هدوم اللاندري؟ 100 درهم ما قالش 1000 درهم على فكره. في ايه؟ ده هم اصلا مش ب 100 جنيه مش ب 1000 جنيه. ده كل دول على يا نهار ابيض انت حيانه. 1000 جنيه؟ اه خلاص تمام. सामान ज्यादा جميل، माशाल्लाह ما شاء الله. माशाल्लाह सामान ज्यादा هذا 100 اسكت انت مش فاهم حاجه. جميل. مش فاهم حاجه. 50 درهم. ده انا كنت جاي افكها. فاضل 50 تاني. كنت جاي افكها عشان كنت هجيب حته جبنه بيضه ببيض والموضوع انتهى. الهدوم التاني هو في تاني؟ خلصوا بكره اجي اخد. طيب اوكي ان شاء الله. بقول لك ايه، الله. انا هغسلهم هجيب الطشت واقعد واغسلهم ومش عايزين حاجه. ما في مشكله يا اخي. بقول لك ايه، هات ال 100 درهم. هات ال 100 درهم. لا ده خلاص. هات ده ال 100 خلاص. درهم. لا مش عايز ده الهدوم. خلاص. خليها له. خلاص والله ما عايزه. التيشيرت الازرق هات ال 100 بتاع درهم. سهرة امبارح هات ال 100 بكرة. درهم. هات جيب. خلي الهدوم عندك. انا مش عايزهم. انا هشتري احسن من التوحيد والنور او اللولو. السلام.